Ue wainea te ona tapu. Ka hura tanga tiki uta. Ka tūrake atu tanga tiki tai. Pēro hoki te kōrepe nui te kōrepe no te wahia ua, te toitoi aua, te whakamoi, tamai ia. Te ara me kōwhai. Kaua ka tamai ara ia, tuku atu tamaka pute ki te rangi tā whangawhanga. Pute nāre ki o tūarona. A te tauira, mai e te tupua, mai e te tawhito, mai e te tawhiti. I hare mai koe i hea, i hara mai te whakahoti nuku, i hara mai te whakahoti rangi. Nā tō mano ana taku mano e tāne kai i hea. Whano, hara mai te toki, haumi e, hui e, tāeki e. Hea te ingoa tēnei wāhi. Te wāhi te rohi o Oranga whekau. Oranga whekau. The endoscopy suite. Hea te ingoa tēnei wāhi. Te wāhi tirohia oranga whekau. The endoscopy suite. Hea te ingoa tēnei wāhi. Te wāhi tirohia oranga whekau. The endoscopy suite. Whakatapu huki tēnei wāhi. Hei oranga mō tātou whānau hane manati ki roto ki tēnei wāhi. Lord Heavenly Father, we ask that you bless this name and the endoscopy suite for all those people who will work here and all those people who arrive in this area. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen. Amen.